Wah, ayan aja nih no. Wih, sudah musim kene, sudah musim corona nih. Wih, kuda gedes. Wah, sek. Saya kan dulu aja no. Us. Cocok libur sampai ulang gedesnya. Hari libur, murid sing masuk, tambah corona, murid libur. Wah, us. Ulang gedesnya. Wih, gandeng sing bisa. Boleh cocok aja nih yo. Orang cuma kan sedoh. Mancing cocok aja nih yo. Asane cocok asane jadi mancingnya. Mancingin mana? Wah! Des. Mancing mana? Wih, luang aja mancana. Aduh. Kop dah. Paus tuh di. Bukan paus tuh. Anak paus deh. Nan bemen itu. Wah, di mana? Kan bonceng. Milu cikaya. Ayo yang milu sama kelas baju deh. Ayo milu kayak. Cita-cita ragoan cero jadi youtuber terkenal. Yen di Jawa caro maile bukan kaleng-kaleng. Yen di Bali kan caro ini madero. Les mulu kayak mana? Lah kayak bisa gini kan. Pak. Ada kata dagang gue lah. A few moments later.